Pagsakduhan ti pagbiag nimitan simangpet kan dito'y Pilipinas iliugan sega naipepanan ida magmamanong atawen kawan mo gapu kada kami naipapatig mo tagsubli nagapwam ang pagilyan ninalakdan kameten dito Pilipinas ay anyan ang nagtanong danon ti panaginana pamilya nga napanawan
makaden na kunti pamilya. Uray nurigat nagpasarak, di daang mo nakaurnungak, masakbayan ti pamilya, itan na isagalaak. May nga OFW permiti man na sakripisyo panbandog ken buyan nga ado gaput kinarigan ti pamilya umadayo at sa ti obra taisuti pamuspusan na mangisabet kasapulan ti pamilya at kuskus ti kubeta agawin yan ang laban narigat man yan anusan ta aginggan man pasti kontrata nuduteng tirabi da kayo mapan panunod ni laplap dan milang ti iliw mi nang runa kada kayo nga naibati da kayo nga anak dinggin yu dagiti bilbil mi panagadal ingkay ipapati tapnuan ka sumat ti bandungi at kuskus ti kubeta agawin ken at laban
apisan. Daytoy biyag ko kumakit ay wanan na. At kuskus ti kubeta, agawir ken aglaban. Narigat man ngem anusan ta, aginggat man pasti kontrata. Narigat man ngem anusan ta, aginggat man pasti kontrata. Aginggat man pasti kontrata. Dito'y barko nga ayan ko, si kalat malaglagip ko, napalaos nga iliw ken ka, homesick ko na palalo, di taaw mang liweng-liweng, adayo aken kadaling, taan niya nga ro kasapulan, tamay saak asiman. Matmatak tila dawa, kasarsaritak ag-ag ka, agad arubos ti lulwa. Wendong mo aganus ta, no di ta nga agkikita, mabiiten aso mang peta, ang sagana ka kanya. Dinak nga pakadanagan, tuy bagikjak nga baybayan, taming emket di day tabagi, tadikan to malosyang, tawag mo padpadaanak, buses mo maililiwag, magagaran na unay kenkan, darling ko kapatgan. Matmatak tila dawa, kasarsaritak ag-ag ka, agar arubos ti lulwa. Wendong mo aganus ta, no di ta nga agkikita, mabiiten aso mang peta, at sagana ka kanya. Matmatak tila dawa, kasarsaritak ag-ag ka, agar arubos ti lulwa. Wendong mo aganus ta, no di ta nga agkikita, mabiiten aso mang peta, at sagana ka kanya. Mabiiten aso mang petak, agsagana ka kanya.
kasasad ti panagbiag mi ay rigat lati kalak amang mi pudno day ta di kay natamamati. Ninanang isut at trabaho 12 oras keningget adayo ti babysitter miket ni tatangko tiga saing tiga sabot tiga sundo Kastoy ti biag ni iti Amerika ipay magudkud na budo ako nada nung nasadot ka butbut nagkibulsa nung nagagit ka sumaliwanwan ka kastoy ti biag ni iti Amerika ay manulat awan ti utang na credit card lat ayan tinamnama nulakat na pintas ti credit history kaka. Kasasad ti panagbiag mi ay rigat lati kalak amang mi pudno day ta di kay nga tamamati. Ninanang isut at trabaho 12 oras keningget adayo ti babysitter miket ni tatangko tiga saing tiga sabot tiga sundo Kastoy ti biag ni iti Amerika di pa'y makudkud na budo ako nada nung nasadot ka butbut nagkibulsa nung nagagit ka sumaliwanwan ka kastoy ti biag ni iti Amerika ay manulat awan ti utang na credit card lat ayan tinamnama nulakit na pintas ti credit history kaka kastoy ti biag ni iti Amerika di pa'y magudkud na budo ako nada nung nasadot ka butbut nagkibulsa nung nagagit ka sumaliwanwan ka kastoy ti biag ni iti Amerika ay manulat awan ti utang na credit card lat ayan tinamnama nulakit na pintas ti credit history kaka. Credit card lat magyantap kita ka wen kastoy ti biag ni iti Amerika. puno, idi damdamo, in parit ng kampay, di ayat mo, pamateng mo, nga
kasla di ang mudo, panangilala nga saan met apod no. Namin pinsan pa'y nagbaliw ka, tapi na matim sa pali asar saritam. Nagtinag siyak in kaginura, gayam sikat at daaramin na. Nagsaya ti Diyos kanya, taing niya dayuna iti peggan. Amuna apagay ayaman na, uston ti na minsan nagkamalian. Nalawagen iti amin kanya, isu awanen sakit amarik na. Naragsak ako tawan kan kanya, lipaten kan maudi metten aluluwa. Puno iti damdamu, in parik nam kampay di ayat mo. Pamateng mo nga kasla di ang mudo, panangilala nga saan met apod no. Nagsaya ti Diyos kanya, tain niya dayuna iti peggan. Amuna apagay ayaman na, uston ti na minsan nagkamalian. Nalawagen ti amin kanya, isu awanen sakit amarik na. Naragsak ako tawan kan kanya, lipaten kan maudi metten aluluwa. Nalawagen ti amin kanya, isu awanen sakit amarik na. Naragsak ako tawan kan kanya, lipaten kan maudi metten aluluwa. Lipaten kan maudi metten aluluwa. Lipaten kan
mataksan nga gaya, numasaktam tuyrik na, ngamin tinaglabas, ngan ngani maperdi tuy biyak, impateg ka tinapudno, inted ko ti amin ko, amin nagidaw mo, awan pulos pinaay ko, ngem kaskas di day tapusum, ulbod manangal lilaw, panagbaybayan, di mula pinanuno, sinaktam tuy puso, dinudog mo tuy bagi, intured ko aming apili, nukunaem aginura ka, saan biyag ko kaputay ayaten ka. Maamataksan nga agayat, numasaktam tuyrik na, ngamin tinaglabas, ngan ngani maperdi tuy biyak, impateg ka itinapudno, inted ko ti amin ko, amin nakidaw mo, awan pulos pinaay ko, ngem kaskas di day tapusum, ulbod manangal lilaw, panagbaybayan, di mula pinanuno, sinaktam tuy puso, dinudog mo tuy bagik, intured ko amin apili, nukunaem aginura ka, san biyag ko kaputay ayaten ka, dinudog mo tuy bagik, intured ko amin apili, nukunaem aginura ka, saan biyag ko gaputay ayaten ka, nukunaem aginura ka, saan biyag ko gaputay ayaten ka.